Keessaa'uu la'abaa jirtuutu jira bar. Shugarmaamiitu eegalamee bara ammantan. Intaloo amata 45 gurbaa amata 19 baajaaj koobu sawwaliini fireentummaa deemti. Obboleettii ta'e waan akkanaa jaalatani. Bar ummati Yahudaa bakka 72 qoodama tokko qofaatu warra jannataati 70 takka warra ibiddaati. Nasaraan bakka 72 qoodamti 70 takkaatu warra jannataati warri kaa warra ibiddaati. Ummati kiyya bakka 73 qoodaman 72 warra ibiddaati tokko qofaatu warra jannataati. Yaa ergamaa rabbii isaan kun eenyu jennaan qaala sallallahu alaihi wa sallam aljamaa isaan tuuta warra haqarratti walii galee warra sanitirraa rabbiin anaafsinillee warra sanirraa rabbiin waa taasisu. Fitnaan akkanun quune yaa muqallibal quluub thabbit qalbii alaa diinika. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك دعائتا لبوتي سندر اللي لبوتي يتنيادي سجودك سويتي اسيتنا هاغرنو ودوهم بين ستوتي نمي قد دردر سلفي دور رادم ياديرو لما تقولون هنجرتو Injirtu, angkani ini dubbachu juru insodarni, masodatan ini, masodatan. Lemmu tu kau curi injirtu, sadafano. Isin takau ungkap dan lima kena idan, masakina oleh kawan. Kada marian uga jirtu ni sini member. Shekotin tadi, walam isini finim tu, amma fade jina atau jihad afi. Jarti lama fuda isini ninjani isini ninjiwer. Abadan babatan isini timbanu. Malib ni beta. Yo jihad jega. Yambari jirami. Gurbam bar daga jala. Olga seri di jauh agar rai yambar jen. Yambar ja isinis. Unu tila yambar jawaran. Agak sini. Iso data imban tu babatan. Syekh dijamo. Jarti isa TV ilman isa sodata. Jarti lama gorada injo. Awo anilla jarti tiya nanjate warkabtok. Awo haka takkicha isani tu injabe fanneti atimali lama fuda jatan janan. Wallahi si artu arin jen. Annuman dubbadan jen bakatan. Annuman dubbadani. Abban fadi haru. Ammalle harun sinjar. Achi kaisa jiratani tis haiyan. Ufani hindaggefatin kutuba. Anam midamu isani. Tarika takosim. Tarika kanas. Isinifin hima jee hindufun wambar khutbah lubutetin itti qophoyte hafazde dhuftu jirami warabbil kaaba arrantana isinifin hima jee hindufun garu ammumantana rabbin narazak nucufatu rizqi halal rabbin wa razak muadara awwadaitina yaman muadara awwadaitina yamanititi makina na ergani yaron senu obbaleti tenya takatu kesa jira Yaron amman tana anisen ufdemu assalamu alaikum isitu je anemit ya Sheikh Hakim ati Sheikh Hakim miyat Sheikh Radisi an Hakim injenna wallahi an sinjalat dajat rabbi si hajalatun jen Sheikh Kotin bakka jarti lama fuda tana malif nufin himne jat ani sinje bar ni sodata ni sinje wan irra sodatu finju malif ni baita ani jarsa ka yawalinin jiraachuu ture amma ilmu laman dhaleefi jolleen kan tokko university hu jira jette amata kana seeni eega addabaane turree jirra mee yoo jaartii lama fuudha hin jenne eenyuutu tunnu fuudha jette dhuga miti oo dhugattiin ja kaameraan isinirra hin jirtu maltu singa dhugaa jeega anaatu tutu lubbuuti ye qalmaaf hin baasee bar Agasi takawan jette sini Muhammad Shekoti warri jaamtan jannata hin seentani jette bo cofatu malif akkan sinjeber isi warra haramayati namakum kudan durakum kudan herume warra behetu jira eenyutu tu jara kana isaan fuudha jette yoo lama godhadhaa hin jenneen irrahedun nama salfishi sinjabara annin jarrabe bar salfishi lubbu isatif yo fudes ubbaleyti isa tamana keessa jirtu fille hin barbadu gabbe hin barbadu muca saliya tokko laale ni jiramiti
obboleettii isaa kanan jiru oduma akkasitti jirtu ta umriin isii kuttee amata 55 taate an parsanaalii lamaan beeku akkana jira ganda kana keessa akkunuma taa'anii mana keessa yookaan akkunuma dulloomti yookaan obboleessoo ala gabbaatee didi akka feete taate keessaa'uu heerumtee jaarsa waliin gargar baate dhiirri fadhe iyyaala suuqni mana ciffaraa keessa jiru guyyaa fuudhaaf deemu abadan yoo fireendii isaa taatee siin fuudhu saaliyaa hin tuqamne san sheeka sannikaa naa godhaa jaa tana hoo keessaa'uu la'abaa jirtuutu jira bara shugarmaamiitu eegalamee bara amman tan intaloo amata 45 gurbaa amata 19 baajaaj ko obu sawwaliini fireendummaa deemti obboleettii ta'e waan akkanaa jaalattaani waan akkanaa jaalattaani nama tokko saaliyaata laaltee jaartii lammataa gootee hin kannitu inuma yeroo garimmaa faallaadhaa ubar namuma iimaana qabu kadhalaa takkaa hin beeyne nama akkasii qunnama isiif laaltee hin kannituufi cal jetteetuma dhuftee salfii dura salaattee karaa manaa galta hay dhugaa dubbachuu maaliif sodaanna mal lama gooti yookaan oduu amma deemtuu bar angirii sana ol darbuudhaa bar ani angirii san darbitu kofla deemitu biyumti ya naidaa te bar yo ayni jijjirte so bolezo mal na got la shay wala haga garu duga wali bagasu la injirtu safu marre tasabutu in qanfanne tan qanfata mela liga ajallakumullah dubran isini ratti sodada fitna akka agartu bajay tanin isini jebar hadith wala haraj Ethiopia gutu kaisa وانا اكسي فتنه تقبدوان عمري دي اگره هم بيو ابا فدي ابا ایمان قبو دارا اس غوتي باجاج ربانان اكس غوتين كنيتو مالي اني اوبليتي دي كنيبر وانين اسرجو في اماس نيبيتا يرو نمدورو دابته نم غورسيتو ها سوني نو تولي جيران سينجاديرو يرو نمدورو دابته غورسيتو وانا اتجت تسن ربي سي في نيبيتا ورب الكعبه سيدو ان دفتega gurbaa tokko jaartii qaba ilmoo qaba obboleettiin tiyya heerumtee gargar baate ilmoo hin qabdu dhufee hulaa dadhabe assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh seenaaga aadaa teenya ni beeytami jimaa urata dhashinaa san qabee dhufee booya tabbaatu kam jette seeni ol bahii dinqarratti haasawi gurbaan sodaategaa akan nama sodaachisa sa fuulli sodaate aboo wahii si keessa jira baasin jeemmaali akka nama boqoqitti maates awoo wallaahi obboleettii ta'e jawaahira akkana akkanni tuufiin dhufee si gaafadhe nan je manuma keessa jirti bara jawaahir kottu hin jeen kotta hunnooti gurbaan kun gaa si gaafateeti akkam jettan jeen akkam jetta hunnoo si gaafate naa kan nii jechuu jiraate akkam jettan jeen isa kana ni beeytaa miti hin jeen eenin beeka nan jette ati sakaa bar numa beeytaa min nan jette eenin beeka hin jeen hay akkam jetta jennaan naa ta'ee jira jennaan harkadhu hin jeen gabbolesso harkadhu hay ammana keessa naa teessee mal naa gooti umriin isii umrii xiqqoo booda bar tabni ni dhaabbataa bar obboleesso dubra taatee moo na gaafadhu obboleesso annarra buutee jirti barra ibiddi abbuma irrabu sanuma guba ni feeti akka hiriyoota isi ay jolle mana keessa isini caceetu feetani ay bar akko sigoti bar honnoti amman tana obboleesso obboleetiin tiyya ana dura guyyaa 22tti intala xiqqoo bareedduu takka dhaltee maqaa ummaa teenyaa baasneef qamarta jettu bookam jettu miskiinu masbira dhaabbatee kamaa fil hadiith alladhi rawahu al-imam Ahmad jawna seetiyan wallahi sinja furadhu yo gurbaan san intanes ittifasaane nama biraatin ittifidan sinja baran yo kanu si arabsisti nama amman tana haya ka hin qabne bar eega isin garaa godhatte booda wal iyadu billah cacehe nikana goda jaan sheekoti wasakha akkasi sanitu tutun na ajaiba qarshi dibbashanif jette harami nikata waligot eegaan andu ebode je rasul sallallahu alaihi wasallam irtole irratti fitna dubratin sodadda malif tajiru tanadisi akhira guddo sanirra akka dagattu sigote boleso
mashghuula isuman fitnaa labbaa akka hin galle fitnaa horiiti jira ilmaani jira ayyoo fi abboo amman tanaa nama rabbiin keessa rahmata godheef malee ijoollee isaan irratti hin laffa'an beekumsa ammayyaatiin collee akka ta'an hin godhaniin beekumsa amantaa islaamaatiin collee akka ta'an hin godhan waan fedhan cufaatu mankiyumaadhaani kananiif ijoollee teessan wahayyuutu mankiyaan ittiin kanneen obboleessoo haa beeku haa dhamdhamu rakkoo jiruudha akkunuma wahayyuu caljattee kannitaafi mobaayil 40,000 faa itti bita cabxee barsiinja mobaayil 40,000 cabxee jetta akkunumatti akkana godha ijoollee hinaaffaa hin qabne fitnaadhaaf labbaa hin galina taduuraa tanafaa labbaa hin galina akkuma kadabare waliin jenne bar Allahan jalla jalaalu zinaa hin hojjatinaa odoo hin ta'in walaa taqrabu zinaa zinatti hin dhihaatinaa shawqiin maal jee rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a wahuma jahaa jee bar isintum waa jaharraa dhufti sitti dura akkunumatti abbaan fedhe zinaa ko hojjate wal iyaadu billah hin jiru dadura fanazratun je laalchaanii madarsaa shahariyaa kafaluuf deemti ati shahariyaa kafaluuf deemta achirraa laaltaan isiinis achirraa si laaltu ta'amman tanaa hamtu namu wifi qaba wifiin waan meeqa achi keessatti ilaal wallee haddaamaa jira filima haddaamaa jira inuma obboleeyyan kiyya TV guddaa 43 mana jiraami sanii walitti wal qunnamsiisee waan fadhi irratti ilaal fanazratun taduraa laalcha eegasi fabtisaamatun waliif seequ eegasi fasalaamu salaamu waliin jechu ta'afuraffa fakalaamu waliin dubbachu eega waliin dubbatee famaw'idun qaaxaroo walii gootu tajahaffa waliqaa'u wal agarraan nu dhumtega ati fi isi ana fi isi sadaffan shaytaan rasuul ajjee salawatullahi wa salaamu alayhi hadithni muttafaqun alayhi abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma fitnaa hedduutu jira tanaafi hadiisa imaamu muslim seesaa keessatti fide rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a min hadiisi abi hurayrata radiyallahu anhu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baadiruu bil a'maali fitanan كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا مالك جنان يبيع دينه بأرض من الدنيا أريفتا جيبر هجواني أريفتا فتنا مكر اندرت odoo mokorri nutuute dalagaa gaggaarii meeqarraa nun hambisni ammumaan tanaan arrifadhu dhukkubni mokorraa baru obboleeso arraan tana fayyaa qabna dhaabbannee salaanna yoo dhukkubni odoo deemu jirruu qissaa dabarte ramadaana keessa nuun himne gurbaa oduu deemee mucucaatee baatii guutuu ji'a ramadaanaa haakimat dabarse fatanaa bartun silala salatu tarawiidha qiyamul layli da'waa godhamtu kadhaggeefatu haakima haya maatii isaatiifoo warra isa tajaajilu mokkora moo mokkora miti wanni kana oduun dhufne daddafaa dalagaa gaarii hojjedha yusbihu rajulu jeeban gurbaan ganamatti seenaa mu'minan haala rabbitti amanaa ta'een wayumsii kaafira fitnaan isa tuyxe galgala isaa amantaa islaamaatirraa baree jira yeroo salaata subii waliin salaatu mu'mina ishaa'ii yeroo dhuftu amantarraa bahee jira yoo kaajee galgalatti yeroo seenu ishaa'ii yeroo si waliin salaatu san haala rabbitti amanaa ta'een seenu galgala keessa yeroo asii deemte waan meeqaatu jira mas'alaa meeqaatu jira taargeetii dardara islaamaa kana shamara islaamaa akka godhan jarrini beeka asitti waan meeqa sitti ol darbu asii intala haddaama takka sii gaa'eeti as bira quraana sii gaa'e mas'alaa hin jirre waan meeqa namti tokko isiniif hin himne Ahmad Abdoo Maahir ka jaamu warra masliiti nagaafadhu isaa waan ta'an doktora jaamee fi kannanii fi jira Adnaan Ibrahim ka jaamu mas'alaa waan meeqa azaabul qabriin hin jiru dajjaal hin jiru waan meeqa ka jee dubura niqaaba uffatu jechuun shayxaanaa jee dubura niqaaba uffatu shayxaanaa maaliif jennaan isiin nu agarti nuti isii hin agarru Sheikh Mahmud Hasanat ka Filistiin sanni beetanii miti atis rabbiin waan addaa sii kannee jeen harreedhaa jeen atillee dhugaasaati harree maaliif jennaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam harreetu shayxaana agaraa jee bar
Injenne. Ekasi bar. Ega yaro lukun ganama iyitu bar. Itti iyite abo lukku tananjin. Malik salata subi sekasti. Ganaman dalaga kada itu sekasti alarmida. Yaro san ammas malaika agarani. Tolina Allah harra kadada. Yaro lukku iyitu agartan asuma kaisa wan barid Allahumma inni as'aluka min fadlika ja'in. Yaro harre iyitu agarte ammo syaitan wan agarani jecha a'udzu billahi minasyaitonir rajim jaaje hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Bukhari saya kaisa tibid tayyiballahu thara. Haya me kana ja namni muslima karana manja. Syekh ni shamara niqaba uffatin syaitan ajani. Fitnaan guddoon achirraa dhufti ganda sanirraa dhufti. Fi ammas ganda Suuriyaa sanirraa dhufti. Ani waan isaanii tanarratti waan hujiitti jedha wadheefi bar. Yeroo ishaa'ii salaatu mu'mina fitnaan isa xuuxe salata subi masgida irraa hafee jira. Yabi'u diinahu bi ardin min ad-dunya amantaa isaati gurguraa meeshaa addunyaati irraa taateera. Miskiinaaf fatwaa dhugaa kan nama aangoo qabuuf fatwaa isa wajji deemtuutu kan namaaf. Amantaa islaamaa waan meeqa obboleessoo waraqaa biyyaa argachuudhaaf waan feete jettanii beektaa? Eegaa waraqaa biyyaa sii kanina ati nurraa dhayi jara kan keessaa amman tana la'aba lamaan isiniin jeebar anta Oromoo Muslim dagaallitee lama obboleessoo dardara akkanatti da'awaadhaaf sossoobu kana qaxara cabsanii kararratti kaafu masgiida oduun ta'in shahawaa isaatiif akka jiraatu labbaa hin galinaa. Labbaa hin galin. Wagguuta ka hadiisa bareedduu tokko odoon himne sallu ala nabi. Lala hadiisa muttafaqun alayhi Amr ibn Awf irraa dhufe radiyallahu anhu. Waan nuti sodaannu Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wa sallam kan irratti hin sodaanne faatu jira bar. San keessa miskiinummaa. Amma namuu miskiinummaa ni sodaata. Garuu Rasuulli sallallahu alaihi wa sallam miskinummaa isin irratti hin sodaadhuu je wallahi mal faqra akhsha alaykum Allah hanin isin kakadda ani dhaba isin irratti hin sodaadhu walakin akkana haajin wannin an isin irratti sodaadhu addunyaan tun isin irratti ballifamuudhaan sodaadha fatanafasuha isii tana keessatti wal doggomu walii qurdhaa dhabu wal hasaduudhaan isinii sodaadha. Yeroo isin addunyaa tana keessatti mashguula taatanii abaluutun makiinaa akkanaa bite naatu hin binne faatu jiraami makiinaa isaa bitata anaatu hin binne ammaan tana waayifaayitu akkas taatu qotaa fakkaatti nagarre waayifaayi naqatta kaanis dhufee waayifaayi naqate aboota isaa waan bara tiyyatuudhaa sin jedha tasaatuudhaa bara tiyya sirii bakka naatu hin binne namuu wani dhaadachuu innaawaa san keessaa dabartee ammaan tana dhaadachuu maaliin dhufte ni beektaa masgiidaa ni dhufte. Tunis haditha biraa keessatti kana je sallallahu alaihi wa sallam alaamaa qiyaamaatirra farshin masgida keenya jiru bar 1.2 dha keessan bar gimmash miliyoon nu je boo tokko rabbii jira walii dhaadachuu yeroo san akka isaan dhabamsiiste sanitti isinis isin dhabamsiisti anaafi ati miskiinummaa sodaanne Rasuulli salawaatullaahi wa salaamu alaihi miskiinummaa isin irratti sodaadhu. فضيلة الشيخ والدكتور أبو أمار أمين إبرو متعه الله بالصحة والعافية يا شيخ جيرون قالوا توتي جرتيتي دعائين وقل إيجاني أكسو مامي جيرون قالوا إني والبطن ياتني دوفتا مبسون ياتني دوفتا جيرون قالوا إني مون قالوا جيرون قالوا إني هارك شمتو هنجام توار قالوا إني إسني سها إسنها قالوا إسو قبولي إسو Agam jat, amin jata mo, lamin jata mo. Or rezeki halal ballo Rabbi sini tiada jauh. Tafulan nama duro isini dam Rabbi sini tiada kan. Akak sih kalau itu artis sih kalau se dolar asih tiada di swadero. Zeta vera deh itu andi si ulat moto yun bagote pasti ulat tabam tandang menanda batalal. Kali malah. Akak sih berhayu malah le boleh so. Iya Rabbi rakyat sejati kan, wani rakyat unjur boleh so. Miskinummaa nurratti sodan anaafi atiitu sodan abbaan fadheebar yoo dalagate callaa waan feetanii argataa namuu dheengadda mana arabii garuu ture harraan tana gabbaatee yoo dalagdanii fidda mana villaa san maali garuu wanni sodaate akhirarraa addunyuma tanaaf jiraachuu mashguula isuma tanaan
akkasin tahin addunyaa harka qabadhu amantaa ta'e qalbiitti qabadhu guyyaa dhufte isii gallakkisi as keessan gallakkisin أما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حديث إمام أبو داود سنن إسحاق ستفيد بسند صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث مقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن ترى صديق نجي نمني ملكاوان نمات ججون نما فتن الرافق فميجي garuu daballi gammachuun isaaf haa taatu je nama mokkora sanirratti obsee nagaya arkateefi je mokkorri waan hin hafne da'awaa keessa jiraachuu baattus si tuyxu garuu nama obsesaniif daballi isaaf haa jiraatu fitnaadhaaf labbaa akka hin galle ammas hadiisa biraa keessatti rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam gabaabsineetum wal hadiithu fi sahih al-jami' wa fi silsila mal je rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalbiin mu'minaatuni akka baalli lukuutii je qilleensi duuda isii garatti garaa duudatti ka isii oofuu je akkana jechuun wannummaan qalbiin qalbiidha jedhamteefu maaliif likathrati taqallubiha yeroo meeqa jijjiiramti guyyaa tana keessatti ulamaa'in hadiisa kana yeroo ibsitu maal jaa rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a fakkeenyaani nu ibsanu mee fakkeenya laal amman tana waa'ee rabbiitii fi waa'ee rasuulaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhagayutti jirta qalbiin tee sakiinaa si arkatti obboleeyyan kee ka muslimaa wajji wal agarta wal booharta ni gammadda sakiinaa argatta waan takkatti sakiinaa argattu rabbi dhakkaru malee yeroo bakka dalagaa dheetu qalbiin tee akka biraataat yeroo madarsaa dheetu bakka biraat yeroo magaalaa dheetu waan biraat yeroo filima fokkotaa sanii fi wallee fokkottuu sallaaltu akkamitti nama jijjiiramtu tanaafuu fitnaadhaaf gabaabdutti maal jechuun labbaa hin galinaa ammas hadiisa imaamu muslim sayyisaa keessatti fide xayyaballahu fara maal jee rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam zayd ibn thaabit irraa dhufe radiyallahu anhu ta'awwadhu billahi min alfitani ma dhahara minha wa ma batan allah hantikfamaadhaa jee fitnaa dhokottuu fi mul'attuu taaterraa illee anilleen du'aa inni godh yaa rabbi fitnaa mul'attuu taatee fi dhokottuu taaterraa illee yaa rabbi na jaanuu bas fitnaa labbaa galuu in barbaachisu hadiisa collee bareedaa nuuraan galmeeffamuu qabu tokko isiniif haa himu والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجة في سننه والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين وأقر الحاكم الإمام الذهبي والعلامة الألباني رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا فيها ويصبر كافرا القائد فيها خير من القائم القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السعي فولدري قيامات مكراتو تجرا غربان غنمتي سينا حال ربي اماناتين فتنان اساتوته غلغل كيس امنتا اسلام الرابي غلغل حال ربي اماناتين سينا فتنان اساتوته صلاه صبي درتك اني امنتا اسلامات الرابي هجر القائد فيها اسي كيس تججر اي في هذه الفتن فتنة تنكيست إني تاعته خير الرجال هذا من القائم إسد أبتا تيرت أبو مالتو واته جئي لفات أبتو جرامي نتفا والدبر سنه ميكا دبر سنه بوليسو والقائم إني أبتا تهلين فيها فتنة تنكيست خير الرجال هذا من الماشي إسديماته إساي ونكنا واته اللزو نميكاتو دوئي قبري جزم akkasuma galgala seente mana gahe maaltu bahi sinjii adeero walmaashi inni deemaa tahilleen fiihaa fitnaa san keessatti khayrun irra caalaadha minasaa'i isa fi gurra
aboo maaltu waa ta'e jettee fitnaa gabbaatee hulaan baasaa qillizuu utuu quban qabanneeti. Labbaa galuu dhabuu hadiifni fitnaa waan khutubaa guyyaa takkaatitti dhumtuu miti obboleeyyan kiyya. Kitaabul fitan jettee ulamaa'iin jarri sunanaatii fi sahiiheenii keessa yoo laalte mataa si dhukkuba waa'ee fitnaa qofa. Fakassiruu qissiyyakum waqaxxi'uu awtaarakum gooboo teessan cicciraa jee bara. Gooboo teessan cabsaa jee. Fakassiruu qissiyyakum waqaxxi'uu mummura awtaarakum gooboo teessan. Wadribuu dhawaa jee bisiyuufikum sayfawwan teessan dhawaa bilhijaarati dhagaan dhawaa jeen sahaabaadhaan alayhim min Allaahi ridwaan. Maaliif dagaa lafadha laa obboleessoo hin wallalu jee sayfii teessan cabse. Fa'in udkhila alaa ahadin minkum yoo tokkoo keessan irratti seenamuun godhame yoo mana keessan isinitti seenee jee. Fakuunuu taha kabnay Aadam ay kalladhii qutal كخير ابن آدم الرجال أكا إلمان آدم سنتها أبوليسين أجيزني أبوليين كي كاني توتو كدو إساني توتو هم نرقب تريبر غرو دليتي يا في دليتيتس أكا باتتون صفتا أنا سنتو سيوال إني وللو أنا ربي عالم توتاتين صدادا جي غربان سن زل عالم جهنم كيسا تواروته مو انتان إلمان تنتبر أجيشان أمان تنقلمتو غربا سني رتي ديمتي جي رسول صلى الله عليه وآله وسلم تنجوف مال لباه قليل فتنان أكنون طويني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك جوائتا لبوتي سندور اللي لبوتي يتنيادك سجودك سويتير إسيتنا هاقود النوم أدوهم بين ستويتي نمي قد دردر سلفي درر رادم ياديرو أوصل حديث هدو تجرى سينا بريد دوتك فتنان تون أكو غميك أولين جلي بكلمتك أودمتي فتنة الشهوة فتنة الشبهات فتنة الشهوة لكا ومتين أمتو دبر حرام جالتشو أورينما حرام جالتشو حشيش فرشو لكا ومتين أم غروتون هم فيت قدد غلغل كيسا تو بويا كيسا تو غم ربي يو ديبني ربين توباتي نورا كيبلا ورا توبان ساني كيبلا متفر ربين واتايس هم فيت ها قدد تو مكادون برباجسو بويا أتي شرطي توبا سنغوتي يا ربنا أرارمي جت ربين نوفي ديسا فتنة الشبهات أمو تمسلمني أكتك هنتاني تنور جتة قبليسو بكة رباطة مي سديتك أودم تاني إنجنة غباب سنيتم والحديث في سلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع صحابة الدرة في أشكي ساتكم حافلا أبي هريرة جن رضي الله عنه بر أمتي يهودا بكة رباطة مي لما تقودم تكو قفاتو ورجنتاتي ترباطة مي تكو وريبداتي نصاران بكة ترباطة مي لما قودمتي ترباطة مي تكاتو ورجنتاتي وركا وريبداتي أمتك هي بكة ترباطة مي سديت قودما ترباطة مي لما وريبداتي تكو قفاتو ورجنتاتي يا إرجما ربي إسان كن أينو جنان قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجماعة إسان توتا ورحك أرت ولي قلي ورسني ترى ربنا أنا بسني الله ورسني ربنا واتايس آمين الردورة حديثة تكيشاتنا وجلال توتا جها أرانتنا إرد إسنا يوجن نديرت سينام بريدو سنكيزا نبيتني توتا جهان سنكيزا لما فرتني نسنيمي ورخوارج ورجا والإياذ بالله أمتي خوارجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه إسان كفر سيسن نبيتني وهو من هو حال إني درجان إساء في إسا جرتم قدد رسول الرد صلى الله عليه وآله وسلم قربا قدد سن إسا سن كفر سيسني فتنة را فتنة بيكون ستي هاجم تجر واني أمان تنتهو جرو شفاتو ولا مجلس جي ولا وان فيتي غرا سوشال ميديا فتنة فيتي والله يو بصيرا بيكم سغيانو تهين كبان يو عقيدان تهين چمتو هنتاني أبا فري تبي نتبتاو بوليين كي بيكم سنو تكران مكان أصول ثلاثة رياض الصالحين بيكم سجبا كالجبال الأشم غارة إبرستنا غر بوليسو بردون إرتي يروبوتي مال إساقو كسمتي بادتاني بيكم سأكسيت النور باجس ربين بيكم سفائدة كابنو چوفاتي ربين واقن أبو علم نماتي ميتي إساف جي ربين واقن سينا بريد دوسان غباب سيتين روايان إسلام تكوم إسني فاين تكيچان أن إسنيمو فدي إمام النسائي تتوتو خصائص كيسفيد بسند حسن رحمة الله عليه رحمة واسعة غافا كسيتي ربشان كاتي بكتنا غرق أمادورا غرق قلبي تندقي فدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه جري هروريا كون وري خوارجا
dagala ittikasa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bulcha mu'min totatin amiril mu'minin Abil Hasan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an ya bulcha mu'min tota jara kana wali natu dubbadha jen isan nam kunja natu dubbisati hayyama na godu jennan abu lubbute sin isani isan kana in amanu jennan abshir umatak walin nagadisi jen anafisa haya jen gabbe mana isani tidaqef ganama tora sa'a sadiqan nisfan nahar kana itidaq yaro itidaqu assalamu alaikum warahmatullahi yani wa alaikum salam warahmatullah ya ilma Abbas bagana ga yan dufte maltu sifide jannanini gafin isin gafachu daf dufe jin bulcha mu'min totarra mal jibbitani jin Ali ibn Abi Talib jechu radiyallahu anhu mal isa jibbitani jannan wasadi jibbini jani wa mega jibbini wasadi haya sadin san himadda mali jin wanni dura bulcha mu'min tota dhirtole da murtii goosise isaa fi Muawiya jiddutti radiyallahu anhu ma rabsha kaate dhirtole murtii goose Allahan ammu jalla jalalu qur'ana isaa keessatti inil hukmu illa lillah murtiin Allah qofa fi je'eniti tanafu inni amantaa salaamaati raabee jira jaani talammada hojii talammada jara kana wali wallale eega jara kana waji wallale mal arkate boojuu arkata boojuu arkate san itti hin faa'idumni yoo jarri kun amantaa islaamaatirraa bahanii jiranii je'ee aliyin dagaalatti kaase moohee jiraati waan moohate san fudhachuu qaba dubri isaanii cufninuu halaaliga boojitee jirta moo kam yoo ammoo jarri kun mu'minaa je mu'minaan dagaala kaasuun ni taatee akkana godhee jedhanii mas'alaa khatiira akkam jettee jalaabaat dhugaa isaaniitti gaa'eega boojite teeti dubricha gazeeru kaayete obboleessoo gabraan aggabeete hojjetoo mirgageet horiin teeti adda qoodannee waan feene rahaatti goon har'a jumaadha obboleessootti khazannaan siin jee haya akkam jaata jedhanii dhiirtoolee taan ammoo tasadaffaa huccuu rabbiin isa uffise ifirraa baasee yeroo xalayaa san galmeessu Ali ibn Abi Talib irraa abalutti dadeemtu jee akkana jechuun qabu ture amiiril mu'miniin irraa abalutti dadeemtu jee yoo inni amiira mu'mintootaa hin taane amiira warra rabbitti hin amanneetii jedhanii hawoo mas'alaa jabduu moo jabduu miti yoo nin isinii deebise akkanii ni qeebaltanii jeennarra assayyoo jaaniin ni qeeballabo haya ta duraa maal jenne dhiirtoolee murtii goosisee Allahan ammoo inil hukumu illa lillah murtiin rabbumaa fi jaalowwan kiyya ka islaamaa walii galu jira aboo dhugatti inja aboo rabbii waliin waa galchuga eegaa yookaanoo haasawni tun beeke konumatti narraan fishasiisin jeeti bar yeroo akkas joo haya ayata harkifatiga yaa ayyuha alladhiina aamanuu laa taqtulu sayda wa antum hurum yaa isaanowwan allahatti amantan hin ajjeesina alloolaa hin ajjeesina haala isin harramattanii hajjiif haa taatu umraaf haa taatu ومن قتله منكم متعمدا نمني سنرا حالا حملاته ايغا آيات سندورا حرام تو اسی ادو بيكو نمنا جيسے قطعت لالے ساتو جرافی جي آيات سندورات الربين حالا حملاته هن اجيسنا جي ايمتي هجين اکنا جي قرآن خیست يو فکاتا بنینسا سنی اجیسے نمني حق دلگاته نمني لما مرتی حاغدو جتی آیتنی تون نمني لمن سنو اسی نراکتے ونوتي الله جل جلاله سلا وان أجيس مثلا اللولا يو كفلت وبوليان كيا وانو ما كسي كفلت يو أمانتنا ور فكاتو يو أجيس رأو ما كفلت بينسا أكا كيسا قالوا وبوليان كيا غوسام يكاتو جير ور فكاتو موصلة يوتاته وانا كره بكسان كفلوكم وان تنا أمو إرتولي لما حق أدلقو قطاته إسنيرا إساني مرتسو قباجي الله جل جلاله سلا بكتنا يو فري الله لبو ما إساتي مرتي هنقولوه مالي في قمت إرتولي لا مرتي كاية جئين كاية ممكن أو لنقل له هاتي قدو بيني جواته يوغانو تبرا في النغا هاي ونوتي هاي تبرا تأدان نوبا تلمدا حبيتون الإيس أبو جارسا في جارتين يرو وللن فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إنجلني جارسا في جارتي جدو يو خلاف ندو يو ولوددن أنا إسا وبي إسا إني إسا إرغتو
isinis wobii isii as biratti qota kadhaabbannu yeroo wallaltana akkanumatti jaarsaa fi jaartii abbaa fadhe manguddoo jettanii if jidduu hin naqinaa obboleeyyan keessa. Nama deeggartoota keessan ta'e irra hedduun namaa ka gammachuu sii qabu seeta garuu dubbiin akkasii miti. Aalii teetirraa linkiin san hariiroon san warra hin cabne warra fadhuu jira. Obboleessoo intala maal malee fakkaatu tana harkattee mas'alaa tanaaf dhabuu feetaanii laa saahibii kajoo nama san aalii teetirraa deeggartoota isii hafidadhu atis isiinis sana hafidadhu yoo jarri walitti araarsuu fadhu kun yookaanuu yoo adda deemuu fadhanis Allahan dhugaa isaan qunnamsiisaa niyyaan isaanii ammantan dhugatti laalan aboo dogoggorri keeti jaartii ta'e itti balleessite ofii gaafadhu yoo inni tolchuudhaaf dhufes dhuguma qunnamsiisa yoo dubbii jarri laalee ammoo isaaniif gargar bahuu tuutuutu nagaya fidaa yoo jaan Allahan gama saniin taatus dhugaa qunnamsiisa ta'uu marta ja'amta kaa jira ansan haadhiisu haasawaan nu dhariyata hunnooti asitti ammantana rabbiin subhaanahu wa ta'ala jaarsaa fi jaartii wallalan hunnooti ilma namaatiin warri bakka tanatti murtii godhe saa wallaamaa saa dubarii tanaaf ja'amee namni tokko amantaa islaamaatirraa hin bu'uga haaya deebii tana isinii deebisee hiji'in akka ajaa'iba nuu deebiste ja'aniin bu'u hunnoo rabbiin murtii nama goosise gaa lubbuu isaatiin murtiin goone gaa isaan ammoo Allah qofaatu murtii godhuu qaba haaya tanarraa bahee jeen eebaati talammadaa maaliin isiniin jedhe wajjin jirtaniin jee waraana gareetiin jira namuu fi jijeetu mana laalu jira oo rabbii jira talammadaa maaliin jedhe hawoo ijoollee tan eessaa dhuftan isin boroodarraa dhufte boroodatti maaltu beekamaan waan achi hadiyyaa oduun finne akkamis seente masgiida zamtaatee lama warra boojiti eegaa boojuun teeti horiin san teeti dubri sanis keeti maaliif hin fudhannee jeen tanaa ta isa itti zigaallee tabarraa isa baasni jennaan haaya achi keessa kaa yeroo lolli san ta'u obboleeyyan kiyya ummaa tiyyaa fi ummaa teessan giiftii Aishaatu keessa jira gaaboo radiyallahu anhaa ummaa tee booji'uun ni taati ummaa teessan booji'uun ni taati yoo jettan amantaa islaamaatirraa baatanii jirtanii jeen inni nu taphatti jijjiiru yoo isiin tun lammada ammaas ummaa teenyaa mitii jettan amantaa islaamaatirraa baatanii jirtanii waqaala ta'aalaa dhikru annabiyyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim wa azwaajuhu ummaatuhum ميلا لأيلي إساب الله عليكم هاي تنرأس بهيت جراجين باتي يرتا السيو جانب تصديسا في جانب تصديسا هيا وجو ربي إسا أفزي إفر راباس جتنينتي أمير المؤمنين جئت على يا قلميس وقبو إنك علي بن أبي طالب را أبلو تديم تجي مكم أبو نما إسر رجالات اسمي فدا جينغا caalaan ilmi namaa eenyu sallallahu alaihi wa sallam jettu rasuulli salawaatullaahi wa salaamu alaihi suhaylii fi wajjin xalayaa gaafa hudaybiyaa san hadiifni isaa muttafaqun alaihi mucaa guyyaa san rabbiin fadhee xalayaa tana ka galmeesses Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yeroo barreessu bismillahir rahmanir rahim jennaan suhaylin مالي جاء الرحمن الرحيم بسمك اللهم جاء برس جنبو بسم الله الرحمن الرحيم جاء توريزي من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غرغا ور كفار قريش تدمت سهيل إسافي علي إساني غوتو أمة كفار قريش جرامي إساني تدمت غزي جاري هاي برؤدو رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم تو كيبيني نتي يوم سيقوركنا جانين مكة ديما من محمد بن عبد الله جاء برس جانب صلى الله عليه وآله وسلم آية رسول ربي صلوات الله وسلام عليه الرجال علي بن أبي طالب الرجال جين أين الرجال ونو رسول صلوات الله وسلام عليه asitti ergamaa isaa ta'uu bar yaa rabbi ati ni beeytaa jeen akkaan ergamaa keessee akka ati na ergite ni beeytaa yaa ali barreessi jeen muhammad ibn abdullah irraa gara kuffaara qurayshitti deemtu akkasitti sulh hudaybiyaa godhanii waltaan oboleen amata dhufu seentanii amata kana nutti seenina kabajaa teenyaaf gaarii miti haya isinii deebiseetiin jiraa jeenga asayyoonuu deebistee jirtaa namni kumni lama gara mana isaanii deebi'an
warri kaan ammoo guyyaa san sarii ibiddaa ta'an wal iyaadu billah. Beekumsatti fitnaa haajamtuutu jira. Basiiraa ikhlaasa qofaa miti. Tasgabbii xumaaniinaa kitaaba hedduu muxaluu jarjaruu dhabuu amma namuutu fatwaa kan nuuf laafaa mucaa wanni kanaa ni taate hin taatu wanni kanaa hin jirtu jee murteessa. Akka ja'uu miti tasgabbii ulamaa'ii jala teenyee obboleeyyan kiyya teenyee waan qorachuu haajamnuutu tuutu itti jiraan ja'a gabaabdutti gorsi arraan tanaa kanuma rabbiin fitnaa dhokotee fi tamullatti irraa illee rabbi najaanu haa baasu yoon hin dhugaa qunname rabbi irraa yoo dogoggore hammeenya nafseeti yaatee fi sheexaana irraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhabu irraayis Allah han intikama isiniif karaa jannataa dildila isiniitii ani bidda jahannamitti wal iyaadu billah nadarbu irraayis Allah han intikama anis kan hin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu asuma irratti hin dhaabaa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala jamiil mursaliin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.